Global Peace Summit Kurdistan. Rêkxistina zincîreya aştiya cîhanî ya ciwanan. Lûtkeyê Tirkiyeyê li Stenbolê kom bû. Digel rewşa petaya koronayê beşdariyeke berbiçav ji lûtkeyê aştiya cîhanî re hebû. Nûnerên ciwan yên ji 100 welatan zêdetir, projeyên xwe yên bû çareseriya kêşeyên welatên xwe û pêşniyarên bû aştiya cîhanî pêşkêş kirin. Di rûja cilûbergên neteweyî de nûnerên her welatekê bi cilûbergên xwe yên neteweyî beşdarî li civînê kirin. Cihgirtina delegasyona Kurdistanê jî cihê serbilindiyê bû. Ez Mihemed Mesîh Herkîme ez xelkê Başûrê Kurdistanê me wekû bi nûneretiya Parêzgeha Hewlêrê ez hatîme helbijartin li wê rêxirayê bû beşdarîkirin li konferansa aştiya cîhanî evro li Îstanbolê. Konferans li 15 mehê dest pê kiriye heta 18 mehê dê bercewan be bi panel û semînar û bi dîcarên taybet me hene lêre wekû Kurd. Duhum min lêre wetarek da ku gotara min li ser aştî û pêkvejiyanê bî li Kurdistanê ka çawa Kurdistanê aştî pêkvejiyan heye kemînên Kurdistanên çawa dijîn. Me xas wê hemiyê li guhê wan balwîzên aştiyên cîhanî bideyin ku ew hemî bizanin Kurdistan kîrê ye, Kurd kîn e. Min behsê wê çendê kir ku wextê Daeş hate ka çawa Kurdaşiyan nek tenê bû Kurdistanê tenê bû yan bo Iraq yan bo Rojhilata navîn tenê şer bikin wan ji bo cîhanê şer kirin. Lenya Cemalxan jî hestê xwe wiha ravekirin. ئەمە بۆ ئێمە شانازێکی گەورەیە کە بتوانین بەم ژمارە زۆرە بەشداریمان هەبێ و بە جلوبەرگی کوردی و بە ئاڵای کوردستانەوە لە تورکیا بەشداری کۆنفرانسی ئاشتی جیهادی بکەین لەگەڵ نوێنەری 100 وڵات لێرەیە. ئێمە زۆر لەو کەسانین کە ئەمڕۆ پرۆژەمان هەیە و لێرە عەرزی ئەکەین و لە هەمان کاتیشا کاندیدین بۆ خەڵاتی ئاشتی ئەمساڵ کە مەدالیای ئاشتی ئەمساڵ وەرەگرین لێرە. Peyama milletek cihêreng û digel hemû ayîn, mezheb û baweriyên cuda. ئێمە وەکو نوێنەرانی کورد و کوردستان ئەمڕۆ بەشداریان کۆنفرانسە بوونە هەموو جیهان بڵێن ئێمەش گەلی کورد گەلێکی ئاشتی خوازیین هاتوین پێیامی خۆمان بە نوێنەری هەموو وڵاتان بڵێن ئێمەش گەنجی لە هاتوومانەیە گەنجمانەیە ئاشتی خوازە لە کوردستانی خۆشمان بە چەندی دیالێکتی جیاوازمانەیە زمانی جیاوازمانەیە کوردە تورکمانە ئاشورە یەزیدیە مسلمانە مەسیحەن پێکۆ دەژین ینی گەلێکی ئاشتی خوازین هاتین و پێیامە بە ڕووی جیهان بگەین ئێمە گەلێکی ئاشتی خوازین ئاشتیمان دەوێتن. Cihêgotinê ku nûnerên ciwanên Kurdistanê gelek spasiya Parêzgahê Hewlêrê Fersend Sufî jî kirin ku bu alîkariya wî bû wan kiriye. Em jî hêvî dikin ku neteweya Kurd êdî di nav koma milletan de di refên neteweyên yekbûyî de cihê xwe bigire. Mihemed Sanrı, Kurdistan TV, İstanbul.